Johana mriango wa hahu kujalwa kaiza roho. Bai kwereko mtu mwenga aifwaye Nikodemu. Nikodemu were ni kilongozi wa Yahudi aliyekala kaiza chama cha Mafarisayo. Siku mwenga wakwenda kwa Yesu na usiku. Achenda mwamba, Rabi, hunamanya ukala umalimu aliyehumwa ni Mlungu. Maana hakuna dimaye kuhenda miujiza uihendayo hasiho Mulungu kukalhamanga naye. Yesu akimwamba, ninakwambira ujeri wenye mtu asiyojalwa lwahiri kadima kuona utawali wa Mulungu. Nikodemu akiuza kiamba, mtu adimaze kujalwa kaheri kaladza kalamtumia vize nadima kwangira kaheri ndani mwa mameye akajalwa. Yesu akimwamba, ninakwambira ujeri wenye mtu asiyojalwa na madzi na roho kadima kwangira utawali wa Mulungu. Kijalwacho ni mwiri, na kijalwacho ni roho. Usangalale kwani ndijo nena pamba suti mujalwe lwahiri lola. Peho ni kuvumako kosi henzako. Nadima kwisikira ivumako ela kudima kumanya ilako hedu yendako. Bai ndo virijo na kila mtu ajalwaye ni roho. Nikodemu akiamba, mautu gano ganadima ukaladze? Yesu akiamba, umwalimu wa Israeli elako motugaga tugamanya. Ninakwambira ujeri, unenena ugamanyago, unaona mboza ushahidi wa hurigo gaona. Ela hata mwengana vijo, inu yatu kamkubali ushahidi wehu. Nizamwambira mautugaga urumwengoni, na kamkuluhira. Vize ela ni undakuluhira nikimwambira mautuga Mlunguni. Hakuna mtu aliyekwenda Mlunguni asikala iye aliyetima kula Mlunguni, ambaye ni mwana wa Mudamu. Here Musa arijo nula yenyoka wa ng'andu kwa nyika, ndijo mwana wa Mudamu arijo suti anulwe, kwamba kila mtu amkuluhirai akale na uzima wa kare na kare. Kwa maana Mulungu wahenza urumwengu ujomu hata akimla mwana wa hakeye, ili kila amkuluhiraye asingamike ela akale na uzima wa kare na kare. Mulungu kamuhumire mwana wa urumwenguni ili aze au hukumu ela awokole ukira kwa